Ibihe byiza reka ngusuze kandi nongere kukwifuriza amahoro y'Imana. Guha ikaze muri iki kiganiro cyo kuri iyi saha. Nge nitwa Peter, ninjye uri kumva kuri micro, ariko kuri uyu muyoboro wacu witwa Ijwi TV. Guha ikaze rero muri iki kiganiro ngiye gutangirira mu ngingo z'ingenzi ku buryo bukurikira. Muri Kenya, Dr. William Samoei Ruto uyoboye iki gihugu ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa Nyakanga yakiriye intumwa yihariye ya Perezida Paul Kagame. Uyu ni bwana General Retired James Kabarebe, baganira ku kongerera imbaraga umubano w'iki gihugu ndetse n'u Rwanda. Ibukubwire kandi ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ari kumwe n'umuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe ibikorwa n'ituze rusange CP George Rumanzi bitabiriye inama ya 34 y'umutwe w'ingabo za Afrika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye. Uyu mutwe witwa mu rurimi rw'icyongereza East African Standby Force EASF, izwi nka Policy Organs Meeting. Iyo nama bitabiriye turabigarukaho mu buryo burambuye muri iki kiganiro kandi bwerekeze hanze y'u Rwanda, bihere mu karere u Rwanda ruherereyemo. Guverineri w'intara ya Haut Katanga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Jacques Kiyabula akatwe yahunze nyuma yo gutumizwa na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu. Turi bugane hakurya cyane y'imipaka y'u Rwanda, turaca mu Burayi nkubwire kubiri kuvugwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Gusa nze kuhavana nerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho uyu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Hussein Obama ndetse n'umugore we Michelle Obama bateye utwatsi inkuru zimaze igihe zibavugwaho ko bashobora kuba baratandukanye, bemeza ko ari ihuha. Ibi n'ibindi bitandukanye nabiguteguriye kugira ngo mbikugezeho muri iki kiganiro ku buryo burambuye. Nyuma y'akaruhuko gato yangiye gufata nkasoma ku mazi, ubundi nkagaruka tubyinjiramo ku buryo burambuye. Dr. William Samoei Ruto uyoboye igihugu cya Kenya ku munsi kuri itariki ya 17 z'uku kwezi kwa Nyakanga yakiriye intumwa yihariye ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu ni General Retired James Kabarebe, baganira ku kongerera imbaraga umubano w'iki gihugu ndetse n'u Rwanda. Ubwo General Retired James Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yakirwaga ku biro bya Perezida Ruto i Nairobi, yari kumwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Kenya Ernest Mucyo. Perezida William Samoei Ruto yasobanuye ko mu bindi yaganiriye na General Retired James Kabarebe harimo intego ya Kenya n'u Rwanda bihuje yo gukomeza ubufatanye mu kubungabunga amahoro, umutekano, ubucuruzi no kwishyira hamwe kwa karere ndetse n'ibibazo byo muri aka karere. Yagize ati Kenya n'u Rwanda biracyari abafatanyabikorwa bahamye mu guteza imbere umutekano n'iterambere mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba EAC mu magambo y'impine. Umubano w'u Rwanda n'igihugu cya Kenya uhagaze neza kuva mu myaka myinshi ishize, ushingiye cyane cyane ku bufatanye mu rwego rwa politike ndetse n'ubukungu. Mu rwego rw'ubukungu, igihugu cya Kenya ni kimwe mu bihugu binyuzwamo ibicuruzwa byinshi biva cyangwa bijya mu Rwanda binyuze ku cyambu cya Mombasa i Kigali, kandi hakorera ibigo byinshi by'abanyakenya bo muri iki igihugu. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NICR igaragaza ko muri Mata y'umwaka 2025 Kenya yohereje mu Rwanda ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 24.56 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uko kwezi yaje ku mwanya wa 4 mu bihugu byohereje byinshi muri Kigali mu Rwanda. Muri Mata y'umwaka 2023 u Rwanda na Kenya byagiranye amasezerano 10 arimo ay'ubufatanye mu iterambere ry'uburezi, ikoranabuhanga, uburinganire n'iterambere ry'umwana, amahugurwa mu bya diplomasi, ubuhinzi, ubuzima no guhererekanya ubumenyi mu iterambere ry'amakoperative. Mpindure ingingo, ndacyari mu gihugu cy'u Rwanda,
nkubwire ko umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda uyu yitwa General Mubaraka Muganga ari kumwe n'umuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe ibikorwa n'ituze rusange CP George Rumanzi bitabiriye inama ya 34 y'umutwe w'ingabo za Afrika y'Uburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye mu rurimi rw'icyongereza. Izi ngabo zitwa East African Standby Force mu magambo y'impine bakazita EASF, izwi nka Policy Organs Meeting. Iyi nama abitabiriye mu rurimi rw'icyongereza. Iyi nama iri kubera i Mogadishu mu gihugu cya Somalia. CP Rumanzi yayihagarariyemo umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranyi. Izamara iminsi ibiri kugeza kuwa 19 z'uku kwezi kwa Nyakanga, ihurije hamwe abagaba b'ingabo n'abayobozi mu nzego z'umutekano bahagarariye abandi mu bihugu binyamuryango bya East African Standby Force. Izibanda ku ngingo zirimo ibibazo bibangamiye amahoro n'umutekano mu karere, harebwa ingamba zafatwa kugira ngo bikumirwe mu buryo burambye. Inama ya East African Standby Force yitabiriwe nabo mu bihugu 9 birimo u Rwanda, u Burundi, ibirwa bya Komore, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudani na Uganda. Seychelles niyo itaritabiriye. Iyi nama ya 33 ya East African Standby Force izwi nka Policy Organs Meeting yamaze icyumweru ibera mu Rwanda mu mwaka ushize w'ibihumbi 2024. East African Standby Force yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2004, iri mu bice bitatu birimo icy'ingabo, polisi n'abasivile. Muri buri gice kigahabwa amahugurwa bijyanye n'uruhare rwacyo mu kubungabunga umutekano. Nimwe mu mitwe 5 igize ingabo za Afrika zihora ziteguye. African Standby Force ASF zigizwe n'abasirikare n'abapolisi ndetse n'abasivile. Igira inzego zitandukanye, aho inteko rusange ari rwo rwego rukuru rugizwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Iyo nteko rusange igira umuyobozi mukuru uba ari umukuru w'igihugu ukinyamuryango. Inteko rusange ikurikirwa n'inama y'abaminisitiri b'ingabo muri ibyo bihugu, nayo igakurikirwa na komite y'abagaba b'ingabo b'ibyo bihugu. Urwego rwa 4 rukaba ubunyamabanga bugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibikorwa bya East African Standby Force. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 nibwo East African Standby Force yabonye ubushobozi bwose butuma ijya gutanga umusanzu wose usabwa aho ikenewe mu buryo bwa nyabwo. Mu mpera z'umwaka wa 2024 hatangajwe ko kuva mu mwaka wa 2021 East African Standby Force yahaye amahugurwa abasivile 455 n'abapolisi 888 bo muri ibyo bihugu. Hahuguwe kandi abasirikare 788 mu buryo bwo kubaka igisirikare gishoboye ndetse gishobora gutabara aho rukomeye mu bihe bibaye ngombwa. Hatangajwe ko iyi East African Standby Force ifite ingabo zirenga 8,000 ziteguye gutanga umusanzu mu kugarura umutekano aho bishoboka. Reka nitse gato hanyuma ngaruke twerekeza mu biri kuvugwa hakurya y'imipaka y'u Rwanda. Turabuhera hirya ahangaha mu ntanzi z'igihugu cy'u Rwanda, hanyuma tugane n'ahandi mu isi hatandukanye, tukubwira uko byifashe hirya no hino, tubihereye muri aka karere ndetse tugana hakurya y'amazi magari. Guverineri w'intara ya Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Jacques Kiabula Katwe yahunze nyuma yo gutumizwa na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari tariki ya 8 z'ukwezi kwa Nyakanga, Minisitiri Shabani yandikiye Kiabula Katwe amusaba kwitaba Kinshasa mu gihe kitarenze amasaha 48. Byaketswe ko agiye gusobanuzwa
amagambo yavugiye mu nama y'abanyamuryango b'ihuriro Union Sacrée yabereye i Lubumbashi tariki ya 30 z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka. Muri iyi nama uyu muguverineri yavuze ko Corneille Nangaa uyoboye ihuriro AFC 23 na Joseph Kabila ari abanyekongo, bityo ko mu gihe baganira na leta y'i Kinshasa bakemura amakimbirane bafitanye nk'uko umuryango ukemura ibibazo by'abawugize. Amagambo y'uyu muguverineri yatumye leta ikorera i Kinshasa muri Palais de la Nation itangira gukeka ko yaba akorana n'abayobozi ba AFC 23 ndetse na Kabila bafatwa nk'abanzi b'ubutegetsi bw'iki gihugu muri iki igihe. Aho kujya i Kinshasa, uyu muguverineri Kiabula Katwe yafashe icyemezo cyo guhunga igihugu tariki ya 10 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka, ibyatumye leta y'i Kinshasa itangira kumushakisha inashyiraho guverineri w'agateganyo wa Katanga, uyu yitwa Martin Kazembe. Mbere yo guhunga igihugu, Kiabula Katwe yabanje gusobanura ko kujya i Kinshasa bitamushobokera kubera impamvu z'uburwayi, gusa abo muri leta bavuga ko cyari iki inyoma. Ngayo nguko yahise azinga utwangushye ayabangira ingatari yigendera da, ntawamenya ibyo yaba yarahunze. Ubu butegetsi yakoreraga bukorera i Kinshasa ariko abuhagarariye muri Lubumbashi cyangwa se muri Katanga. Urukiko rukuru rw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi European Union rwategetse ko Madame Marine Le Pen n'abavandimwe be babiri kwishyura ngo amafaranga arenga ibihumbi 350 byose by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanyerejwe na se wabo yitwa Jean-Marie Le Pen ubwo yari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'uyu umuryango. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa Nyakanga nibwo ibi byatangajwe n'uru rukiko rw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi European Union ruherereye i Luxembourg. Muri 2024 nibwo inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi European Union yatangaje ko uyu mugabo ubwo yari umudepite wayo kuva mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'2019 yanyereje amafaranga yaragenewe ibikorwa abindi bitandukanye, we akayakoresha mu nyungu ze ndetse yahise asabwa kuyishyura. Ibintu yamaganiye kure, ariko mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2025 yaje kwitaba Imana ndetse abakobwa be bahise bakomeza kuburana urwo rubanza rwo kurenganura ise wababyaye. Le Pen niwe washinze ishyaka l'Assemblée Nationale ndetse yagiye yumvikana akenshi arwanya politike y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi European Union yo kwihuza, kubera ko we yavugaga ko Ubufaransa bukwiriye kuguma bwigenga budakwiriye kugengwa n'amategeko y'uyu umuryango. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko umukobwa we usanzwe ari umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubufaransa bukorera muri Champs-Élysées muri iki gihugu cya Hexagone. Madame Marine Le Pen yahamijwe ibyaha byo kunyereza umutungo, arakatirwa ndetse yamburwa uburenganzira bwo kwiyamamaza ku butegetsi mu gihe cy'imyaka 5, nubwo yahise ajuririra iki icyemezo mu rukiko rwo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Ngayo nguko reka dusoreze kino kiganiro twe twaguteguriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barack Hussein Obama wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugore we ikimenya bose ukunzwe n'abatari bake Madame Michelle Obama bateye utwatsi inkuru zimaze igihe zibavugwaho ko bashobora kuba baratandukanye, bemeza ko ari ibi ihuha. Aba bantu bagaragara mu rukundo kenshi rwose. Ubwo aba bombi bari mu kiganiro cya podcast cyitwa IMO gikorwa na Madame Michelle Obama afatikanyije na musaza we witwa Craig Robinson. Madame Michelle Obama na Robinson bakiriye Bwana Hussein Obama Barack bakomoza akukuba ababakurikirana bakeneye kumva icyo uyu mugabo atekereza ku mubano we n'umugore we. Bakimara kwakira Barack Hussein Obama, Bwana Robinson yahise ababaza niba bakundana
Madame Michelle Obama ntiyazuyaza arikiriza ati ni umugabo wanjye. Barack Hussein Obama nawe yasubije atebya avuga ko umugore yamugaruye, abivuga mu buryo busa naho uwo mugore ari we wari waranze umugabo we, ariko nyuma akamubabarira bakagumana. Bombi bongeye gushimangira urwo bakundana ndetse nta gihe bigeze batekereza gutandukana. Madame Michelle Obama ati nta na rimwe byigeze bibaho mu rushako rwacu ngo mbe narigeze gutekereza kureka umugabo wanjye. Twagize ibihe bibi cyane, tugirana ibihe byiza byo kwinezeza turi kumwe. Nabaye umuntu mwiza kubera umugabo nashyingiranwe nawe. Ayo magambo yazamuye amarangamutima ya Barack Hussein Obama, asaba umugore we kutamutera kurira ikiganiro gitangira. Barack Hussein Obama ndetse na Madame Michelle Obama bamaze imyaka 32 yose bashyingiranwe, bakaba bafitanye abana babiri aribo Maria Anna Obama w'imyaka 27 ndetse na Natasha Obama w'imyaka 24. Aba kandi bavuze ko kubana neza kwabo ari nibanga bakoresha mu kurera abana babo uko ari abiri. Abakobwa beza rwose bamaze no gukura, bageze mu gihe cyiza cyo kuba banejeje aba babyeyi babo, nabo bamaze kugera mu zabukuru ariko bidakabije kubera ko baracyafite imbaraga nyinshi ndetse baracyatanga umusanzu wabo mu gukomeza kugaragara muri politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'urukundo rwabo rukabera icyitegererezo abatari bakeya. N'abirabura bayoboye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu niwe wabaye perezida wa 44 na 45 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Barack Hussein Obama. Reka ngiye ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro, nkwifurize kugira amahoro n'amahirwe. Reka nkwifurize kugubwa neza uherereye hose mwisi. Ngewe nitwa Peter. Ikiganiro cyacu cyo nakagaruka kuri uyu muyoboro wacu Ijwi TV. Dusubire mu kindi gihe kiri imbere, turi kugutegurira ibiganiro byiza kandi biryoshye n'ibyegeranyo bitandukanye bizajya bikugeraho binyuze kuri uyu muyoboro wacu. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 89 24 78. Advertise with me professionally.